سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, bijvoeglijke naamwoorden, deel 1. bijvoeglijke naamwoorden 1. صفتونه لومړی برخه. Een oude vrouw, Een oude vrouw, یوه زړه ښځه، een dikke vrouw, een dikke vrouw, یوه چاغه ښځه، een nieuwsgierige vrouw, een nieuwsgierige vrouw, یوه کنجکاوه ښځه، een nieuwe auto, een nieuwe auto, یو نوی موټر، een snelle auto, een snelle auto, یو چټک موټر، een comfortabele auto, een comfortabele auto, یو راحت موټر، een blauwe jurk, een blauwe jurk, نیلي ښځینه کمیس، een rode jurk, een rode jurk, سور کمیس، een groene jurk, een groene jurk, زرغون کمیس. یورک ښځینه کمیس ته وایي. een zwarte tas, een zwarte tas, یو تور دستکول، een bruine tas, een bruine tas, یو نسواري دستکول، een witte tas. een witte tas, یو سپین دستکول. Aardige mensen, aardige mensen, ښه خلک، beleefde mensen, beleefde mensen, با نزاکته او با تربیه خلک، interessante mensen, interessante mensen, په زړه پورې خلک، lieve kinderen, lieve kinderen, خواږه ماشومان، brutale kinderen, brutale kinderen, سپین سترګي ماشومان، brave kinderen, brave kinderen. زړور ماشومان. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ، ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. bijvoeglijke naamwoorden, deel 1. Bijvoeglijke naamwoorden 1. صفتونه لومړی برخه. Een oude vrouw, Een oude vrouw, یوه زړه ښځه، een dikke vrouw, een dikke vrouw, یوه چاغه ښځه، een nieuwsgierige vrouw, een nieuwsgierige vrouw, یوه کنجکاوه ښځه، een nieuwe auto, een nieuwe auto, یو نوی موټر، een snelle auto, een snelle auto, یو چټک موټر، een comfortabele auto, een comfortabele auto, یو راحت موټر، een blauwe jurk, een blauwe jurk, نیلي ښځینه کمیس، een rode jurk, een rode jurk, سور کمیس، een groene jurk, een groene jurk, زرغون کمیس. یورک ښځینه کمیس ته وایي. een zwarte tas, een zwarte tas, یو تور دستکول، een bruine tas, een bruine tas, یو نسواري دستکول، een witte tas, een witte tas, یو سپین دستکول. aardige mensen, aardige mensen, ښه خلک، beleefde mensen, beleefde mensen, با نزاکته او با تربیه خلک، interessante mensen, interessante mensen, په زړه پورې خلک، lieve kinderen, lieve kinderen, خواږه ماشومان، brutale kinderen, brutale kinderen, سپین سترګي ماشومان، brave kinderen. brave kinderen. زړور ماشومان. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!